Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike i-video ebese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification ke uma kukhona ke i-video esiyifakayo. Sikubhekela ke nje ama-transfer rumors ke akhona ke kuyona ke i-Betway Premierships sokubhekela laphana ke kuyona ke i-Kaizer Chiefs njengamanje ke udaba oluvelayo ekuthiwa ke laphana ke i-Kaizer Chiefs ibhekise amehlo kumgadli okanye ngithi ke i-middle fielder eyakhona ke laphana ke ezweni lase-Nigeria, igama lakhe uyena uKingsley Michael ogijima kulona ke iqembu lase-Tunisia laphana ke i-US Monastir. Lo mdlali ke uneminyaka u-25 ekuthiwa ke laphana ke ama-scout e-Kaizer Chiefs sekunesikhathi eside impela ambhekile and futhi ke uyabonakala ukuthi ke wenza kahle kakhulu okwenza ukuthi ke Kaizer Chiefs njengamanje ke kube ukuthi ke iyamfuna ukuthi ke imsayinise njengoba ke kuzovulwa ke lona ke iwindi lawo ke ama-transfers. Impela ke yona update engiphethe ke njengamanje, like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezane kwi-video elandelayo, nisale kahle.